Ал. Дайынсыздар ма? Орындарыңызға жайғасыңыздар. Теперь давайте посмотрим, сколько же зарабатывает в Кыргызстане. И 10 место Рыскулов Байзак. Рыскулов Байзак дубл шапалақпен. Қарсы алыңыздар. Қайда біздің настроениеға кеткен, а? Чтобы понять для казахстанцев, которые хотят посмотреть, сколько это будет в тенге, умножается примерно на 5,8. Байзак Рыскулов, қайда екен осы? Бар ма? Мы просим, приглашаем вас на сцену. Кішкене тездетейік, я? Вау, 114 мың, 119 сом. Көбейтеміз 5-ке. На 6 сказали, да, умножить? 6-ға, хорошо, 6-ға көбейтеміз. 60 тысяч, короче. Құттықтаймыз, ары қарай. 9 место. Кочкорова Дюшахан. Точкорова Дюшахан. Ее сегодня нету, но давайте посмотрим на ее чек. Так, чек. Жоқ. Вау, 145 мың 595 сом. Это где-то 850 тысяч тенге, да? Қожашева Жаңыл. Прекрасная Жаңыл на сцену! Ай, молодец. Жаңыл, супруга этого молодого человека, у нее 5 детей, 5 еще грудничок, поэтому она не смогла сегодня прийти. Но мужу доверили. Тоғыз. Вау, 175 мың 998 сом. Құттықтаймыз. Для мамы 5 детей, которая сидит на декретном отпуске, подумайте просто. Гүлсада және Жұматил Ибраевтар қарсы аламыз. Ай, міне жігіт. Так, қанша мен? Сильно хотят забрать деньги. 227 мың 148 сом. Құттықтаймыз. Шестое место Касымалиева Замира. Замира Қасымалиева, дубл шапалақ қарсы аламыз. Ее сегодня нету. Чек. Это у нас пионерка, ей всего лишь 18 плюс 60, по-моему. Вау, 244 мың 685 сом. Құттықтаймыз. Пятое место Бақтыбаев Абулкасым. Абылқасым Бақтыбаев. О, Құттықтаймыз. Это где-то 1 800 000, 1 900 000. Ой, машалла, не деген ақшалар бұнда. Советовый Рахат және Қылыш. Старшие менеджеры. Сом, құттықтаймыз. Борошева Мерим.
Tasıqlaymiz. Wow, 753.481 so'm. Qutlug'laymiz. 2,5 million qo'y примерно. Odan da ko'p chiqadi. Ikkinchi o'rinda Tashnabekova Saltanat. Satibay Bekbulut. Paralyzed, my heart stops from beating, afraid that you're leaving. I know that I've hurt you, believe when I say I never meant to treat you this way, deserve much better. I'm such a cliche, what 13 does so'm, it 400 so'm. 64 хватит? Жоқ, не хватает. Вау, 764.413 so'm. Qutlug'laymiz. Janida birinchi o'rinda. Kim ekan? Barimiz birga. Baxtxon Mirzabekova. Every time it's there, I'm paralyzed. My heart stops from beating, afraid that you're leaving. I know that I've hurt you, believe when I say I never meant to treat you. 56.256.851 1,256.851 so'm. Qutlug'laymiz. Tengga audargan кезде 8 milliondan yaxshi. So'nduktan qutlug'laymiz, qutlu bo'lsin. Jog'usli bo'lsin ya. Do you think you're better